mu gihe turi kuvuga ko ibintu byamaze gukomera cyane. Ubu tuvugana muri aya masaha Ukraine ya Perezida Volodymyr Zelensky imaze kugerageza ikindi gitero cya drone nyinshi kuri headquarter y'igisirikare cy'Uburusiya, hari high commander iyo ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare Uburusiya burimo i Rostov. Amakuru ingenzi atugera arerekana ko uburyo bw'ubwirinzi bw'Uburusiya muri Rostov bumaze guhanura izo drone zose za Ukraine zari zigambiriye kujya kwataka headquarter y'igisirikare cy'Uburusiya cyoboye ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare Uburusiya burimo. Birasa naho ibintu bimaze kuba bibi cyane kuko Ukraine ntabwo ishaka kwicwa cyangwa se kurimburwa nk'umwana muto. Muri buki nkuru twari tumaze kubagezaho igaragaza intwaro karabutaka zamaze gukingurirwa imiryango ngo zerekeze aho ingenzi hagomba gutangirizwa urugamba nyarwo. Birasa naho ibintu buri wese ari gutekereza mu isi ko bishobora kuba bigiye gusharirira cyane. Reka manze mingize indani ku mirongo imbere ku rugamba ku nkuru ziri guturukayo uko zihagaze, mbararikire kubabwira page 3 z'ingenzi kuri diplomasi ni politiki y'ububanyi n'amahanga ku Burusiya kubigenanye n'iki kibazo cy'intambara iri ku butaka bwa Ukraine. Amakuru ingenzi aravuga ko nibura uyu munsi mu mateka Ukraine yatakaje umubare munini cyane. Amakuru yerekana ko Vladimir Putin adashaka gutanga igisa n'agahenge cyangwa se kubabarira uwatekereje umugambi wo kwataka umujyi wa Kazan. Murabizi ko byagenze ubwo drone nyinshi za Ukraine zinjiraga mu mujyi wa Kazan kujya kwataka inyubako zituwemo na rubanda. Ibi ni nabyo duheraho amakuru yatangajwe n'umwe mu basesenguzi wahoza asesengura amakuru butasi bwa Amerika Larry Jackson. Mu magambo yakomeye ati uburyo bwo kwataka ibikorwa remezo bya gisivile no kwataka abasivile bikozwe n'igisirikare kirwana mu kirere cya Ukraine kukohereza drone ziriho ibisasu no kugaragaza intege nke z'ubutegetsi bwa Kiev. Ntabwo ari ngombwa ko ibikorwa byose bikorwa ari ukubanje kubabaza abasivile. Kwigaragaza imbere y'Uburusiya nk'umunyembaraga no kwataka ibirindiro bikomeye bya gisirikare ndetse n'acungirwa umutekano gusumbya ahandi mu Burusiya kurenza uko wakora ibikorwa by'ubugoryi nka biriya. Uyu ni Larry Jackson wahoze ari umusesenguzi w'amakuru y'ubutasi bwa CIA. Birasa naho buri wese ari gutekereza ko ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi kurenza uko abantu babitekereza. Ku rundi ruhande kandi indi page y'ingenzi kandi page ikakaye buri wese yabona ko ari iyo ku rwego rwa nyuma rushoboka. N'amakuru avuga ko hari abacancuro barenga 3400 uyu munsi kuwa mbere itariki 23 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024 baba binjiye ku butaka bwa Ukraine bakanyura mu byerekezo bine birimo ku butaka bwa Polonye, birimo muri Moldova, Romania, ikindi gihugu turacyagerageza kugishaka kuko igitangazamakuru cyashize hanze inkuru bwa mbere cyavuze ko ari byerekezo byanyuzemo abacancuro b'abanyamahanga baje gutanga umusada kuri Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky. Bikavugwa ko nta musada w'ibihugu by'amahanga bizafasha Zelensky kwishyura aba bacancuro. We ubwe yakoze igisa no guhitamo amakampani afite abacancuro kugira ngo